uManazaretha siyombonga ngani siyombonga uNkulunkulu uManazaretha phakathi kwethu sikhuluma izinto eziningi ngeke ngikuchaze ukuhamba kwami kodwa ngizobabaza nje ukuthi ngisho ukuthi uBombela wafika ngakithi lapha wafike wenza khona izinto eziningi wathi mase besilo babamkhulu ukuthi ukhona umuntu ofikile khona ngoba babehleli bona bathi kaseka kwafika izinkolo zonke bathi akafika uNkulunkulu wethu othi uNkulunkulu mase efikile ngeke asikhumulise lokho esikho zasifaka amabheshu lezi izona ezahamba noBombela ifaka amabheshu zaphatshatiswa futhi ifakwa amabheshu engekho ingubo emhlophe bafaka yona bavunula baphela wawungena nabelwandle wafika wamisa ulwandle wamisa umlalazi yami imfula yomibili wangena phakathi wababiza basikaza benqaba becabanga ukuthi amanzi azobuya aphunyukese kwatholakala ukuthi waphuma wathi sondelana osani landelana wangena nabo phakathi lo uNkulunkulu ohlezi la uye lohleli lapho manje uyena konke kukulo uyena futhi owalanda unyazi lolu ilona lwabambo babamkhulu ngisho le Harry Smith ilona lwahlala kuyena uNkulunkulu ekhuluma ngalo wayekhuluma ngaye lo lapha kwa unyazi lwasha khona inkabi yakhe uKalibeshe ngakho uye lwesinaye ke njengamanje wayethi babamkhulu uzobuya buye ese lapha emhlabeni enkosini yesihlanu wayenzela thina abantu ukuba sazi ukuthi njengoba kuzofika unyazi nje kuzobe sekufike umshanelo ozoshanela iSouth Africa akakho umunye ozobuya busa iSouth Africa ngaphandle kwalokho khona manje nginokufakazi okunhluphe enhlizweni ngami ngilapha ngiswa ubaba ilanga ekhuluma nabantu abesekudingisweni ethi ememeza inkosi yasemanzimeleni elamale yahlonishwa inkosi endala yasemanzimeleni umntakantshiti uthi indaba ezitha ngikhuluma nabantu abasekudingisweni nginye into engizokhuluma ngayo engihlezikho eyenzekakho njengama isiqalile lento wakhuluma ngayo lapha uthi ngikhuluma nabantu abasekudingisweni laba bantu abasekudingisweni sebezobuya isikhathi sabo sesiphelile kodwa abantu bazofika baqeda ukukhosi kwamakhosi angeke bavuma ukuphathwa ngamakhosi endabuko bathi bazobeka wabo uthi ke ngithi kubo imani enza lokho izwe lizogcwala igazi lonke kuzobulalwana emhlabeni uthi bayiphika lenkani ukuthi bazokukwenza ngakho uthi ke thina boshembe washo njalo wathi thina boshembe akasho ukuthi mina shembe wathi thina boshembe leli bandla lamaNazaretha alisoze kuyolwimpi yonke yomhlaba kodwa leli bandla kalisoze lanyakaza wathi inye into eyokwenzeka wathi ilona eliyobusa lomhlaba zonke lezi zinto ezenzekakho lezi zinto athakude nalezi inhlobo ababhulakho babhula ubaba laba omabona kude ukuthi umunye umuntu ozobusa leli bandla lomhlaba uShem wathi uye kangikhuluma ngoba nkwento washo nje wathi leli bandla losala libuswa uShambe into yobuswa uShambe kuphela ileli bandla yona into wathi yona into yosala ibenhle emhlabeni sengibonileke sebeqalile manje lokho angikhuluma ngakho nobaba inyanga esulu ngo1984 kubulawa nokufika umntwana kwaphinda ngene waphika wangena kulolelo gama wathi ngilindeni nina yonke lento lapha emhlabeni iyophela msukwana nina nonke sinibuye senilapha kodwa njengoba ningakapheleli nje nilapha ngeke iziphele lezi zinto ezikhona ngilindeni akasho ukuthi wathi ngilindeni nina ubani nifike nonke niphelele kuyophela konke okukhona kusemhlabeni okungalungile nangikhona wayekoGideon endlini
kuyi kwinhliziyo mina kungubani ngakho ke lezi zinto abayikhulumile la obaba la ngeke zingenzeki zenzeka kuba banjena ngobe vele balwane iyona nto yodwa okuluwa nayo ekukhanya emhlabeni abayibona ko abafuna indlela ukuthi bazoyikhinyabeza kanjani njengoba bekhomba lento kuJulayi nje bakhomba lesi sikhathi uShemba asuke ehlanganisa izizwe zonke bakhomba lezi izinto ezofika la ngenandaba mina namanga nihambe nobatshela ukuthi kunjani ngeke siye ukukhuluma ngento efanele basikhulume ngayo esiyibonakho yenzeka ngobe lapha phakathi kwethu kukhona abantu abaphambene abakhona la abahlezi ngezinto abanye abahlalela imali yokuba babe kuleli bandla ngoba belibona leliningi ukuze bathole imali abakho la eduze kwababa kulwiwa nento eyodwa kulwiwa nalo ubaba kufuneka vume wajoyine umjoyine lo athi phombela ningalokothi ningene enhlanganweni nina lapha kuleli bandla niphakathi enhlanganweni ezikhona niphikisisi lo mabona kude owabona inhlangano ukuthi izohamba ihamba zenzeni wathi ngabe bikhona oyedwa umuntu ongena enhlanganweni kodwa nina nijoyine inhlangano njengoba nilapha nje inama nikhohliwe enhlangano ukuthi isekuqaleni nasekugcineni ngiyabonga uNkulunkulu usindisiwe ungilande kude lo nto ebifikile bekumaphephuka ambenqa kuba manje ngapha ngitatanyiswe ngisukunyiswe phansi kungazasukumeki kodwa ngesi lesumelwana sikaNkulunkulu lo le cha ngadalwa uye wathi sivumelwana nobabamkhulu esehamba wathi la kuleliswa kakho umuntu oba umshumayeli nozophatha la ngizwa njobe ngihamba nje nina ngeke nishiye esho kobabamkhulu wathi ngeke nishiye ngizohamba nani ngoba ngifuna nawufakaze silweni ukuthi ngifike ngenzani kungakho wathi mase ebhabhadisa ikhehla njobe wayisungeza iliba laphana ethi koMampanza shonini kakhulu nithi inkosi kubusise lapha kwatholakala khona omunye weba wakhona la ekhaya esenqunuka ufi uthi uzufe uthi uyofanga lokho ufuphila nje ukhona lapha wenza imisebenzi ephambeneko khona la kanti lokho hamba nje kade wafa ubaba omkhulu wahlangana nomuntu enqunu wathatha ingubo yakhe waqhokisa umfundisi owafinyelela isitshe kuye ukuba lihlale lapha ethindini seswa lelo cala la liyohlawulwa yimi eMkhayideni nisukwana kuvuleka inkosi ithi ilanga ithi ke uyabona namhlanje ngiyabonga abantu bakwaMthatha ngobenzena acabanga lokho yathi kusukela namhlanje mina laba abantu abafimbele ubaba esigodini sosizi mina ngeke bangifimbele abaphume bahambe la esigodini sosizi mina kangisoze ngama banjikijela ngamatshe njengoba bamkhulu kwaqala inkosi yakwaGumede ngoJulayi ukuba kuyogubha umkhosi wokukhipha abantu esigodini sosizi umndeni wakwaGumede ibona baqala ukugubha lo mkhosi kwangoJulayi kade siyokhuluma lolu daba kothethwa icala lalesi sigodi sosizi lapha bathi khona dohlabelela nje ivesi vele besilizwile bakhulu ngalelo langa ke ilona langa okwaphuma lelizwi ababevimbile behlele esigodini sosizi maNazaretha uthi baba mkhulu lezi zise zonke zithi sisihleli lapha zinyenye ihlezo sizini
ngenxa yesi lakho lungisisi lakho lokho sikaze bekhuluma ubekhuluma iqiniso ngobe laba bantu bayabehamba bengayi emhlabeni kade kukhona into ebizwa ukuthiwa ufuqana ubuthi uphume kusuku ikuthatha ihambe nawe iziyokwedlulisa amanzi imtoti ikuhlephulise zonke inkubo zakho ufike usuma nikiniki lapho utholwa khona lohamba nawe kulaba abantu ababengenandawo yoba umqoqi wabo engakabaqoqi namhlanje awusekho spoki awusekho munci ngasuka lapha ngizongishayela lepha ithanga ngihamba ngeenyawo awukho spoki esingamvimbela ispoki sekuyilaba abantu abaphilakho manje amaphala